Imana irabashaka kugira ngo bace bugufi. Iyo bite uko gutekenika ngo n'abapfumu international barabeshya. Imana irabakeneye gukiza ubugingo bwabo. Imana ikeneye ko bakizwa mu izina rya Yesu. Yifuza ko akizwa kuko ari ubutumwa bwiza bugomba kumugeraho. Asenga ibyitwa ko ari Imana ariko ntabwo ari Imana nyakuri, ahubwo natihana amenye ngo Imana iramumanukiye kandi ubuhanuzi bwamanutse. Ngize amahirwe yakumva kino kiganiro agahamagara ne tukamufasha katura kuko ubwami bw'Imana buratwegereye. Nyine ntabwo ari abahanuzi n'abapagani, ni ingegera yangane ko zitutse ariko bamaze gutakaza umurongo. Ntabwo ari abana b'Imana, rero abo si abana b'Imana ahubwo ni abantu bari gukorera sekibi. Abo si abana b'Imana. Nawe ni gute bagusambanya ukongera guhamagara ngo nsengera se? Oya, no, abo ni abapagani biyoroshe agawuka intama kandi ari amasega. Rero bakristo bavandimwe bari mu bihugu bitandukanye muri Afurika community impande zose zitandukanye, nimwirinda ayo masega atatuma mubura ubugingo, ndetse n'ayo masega yumve ngo Imana irayaziye kuko yerekwa mfite nuko Imana ije kubatatanya. Kandi kubwira cyo bene abo bahanuzi ntago bagirwa inama, ntabwo bemera kugirwa inama. Sinakatura amazina ye ariko kuba ntambukije kano kantu kaga publicité ndagira ngo yiyumvishe. Ariko nanone iyi ntabwo ari intumwa y'Imana, ahubwo ni intumwa yatumwe na Satani kugira ngo ituma abantu basubira inyuma. Rero reka kuza kwitakumba ngo uri profete runaka, uri umuhanuzi w'Uwiteka, kandi nyamara wagera hanze ya kamera ukabica bigacika. Kuri kamera uriyorobeka tukabona uri umwana mwiza, tukabona uri umuhanuzi w'Uwiteka, ugasoma ijambo ry'Imana ukavuga mu ndimi, ariko wava kuri kamera nyamara uri kubica bigacika. Reka kugaragaza imbuto uri imbere ya kamera, nyamara n'ujya hanze ya kamera imbuto tuziburi. Rero inama namubwira, mureke kwibisha Bibiliya, mureke kuvuga ibira mu kanwa kanyu etase manda, kandi ibirimo ntago mubikurikiza. Amagambo ari muri no Bibiliya ntago muyakurikiza, mureke kuyatura ngo muyavuge, kandi nyamara ibi yarimo mutagira gute mutabikurikiza. Ariko kandi igihe cyanyu kirabarangiriye, mwaze kwihana kirabarangiriye. Imana igiye guhereza abantu agakiza. Hari indaya zigiye gukizwa, hari abasambanyi bagiye gukizwa, hari abasinzi bari mu kabari bagiye gukizwa, baze kwinjira kuko babonye nawe bishop nta gakiza ufite, baze guhinduka. Babonye nawe muhanuzi nta gakiza ufite, baraba ngo kugira ngo nkizwe nka bishop runaka nabireka. Ariko bishop runaka we watumye abantu batinjira, Imana igiye kuguca ikuvane mu nzira. Yewe muhanuzi we watumye ku butunzi bwawe, oya, Imana izareba izo wakoze. Imana ije kubarana nawe muhanuzi, Imana ije kubarana nawe muvuga butumwa bishop, ndetse nawe Imana ije kubarana nawe muyobozi runaka. Ntizakanga ngo ufite diplome, ntizakangwa ngo uratambuka bakagira gute na gute bakagukomera. Oya, Imana ishaka, Imana ije kubarana nawe. Itarebye kuri kaminuza wize, itarebye kuri kubweje wize bw'isi, Imana ije guhangana nawe. Ote peride kotegra lonasa rande kosidimas. Abantu bavugaga gatoya ukamuvuga ngo bakuvuze nawe, ukaja kubarega impande zitandukanye, ariko none ntabwo uzaja kurega, ntaho uzaregera. Oya, Imana ije kubarana nawe, kandi Imana irize. Hari ishuri ry'Imana Imana ije kwereka abantu, hari abantu Imana ije kwigisha. Etasini egraye, uburi igikara, uburi insobe, uri usagute ukuri kose mu Rwanda. Imana hari abantu Imana ije kwigisha mu maha, hari abantu Imana ije kwigisha batandukanye. No peride kosegra, ndabona umunzani w'Imana. Imana ije gupima abantu ku minzani irebe nimba waraseze koko. Etase nderese ndibaza etase. Imana ikimara kumbwira amagambo ndategereza ndibaza enome etase man la lazarande kosa. Ubugambanyi bwawe buzagukiza umunzani w'Imana. Rogi warayemo izagukiza umunzani w'Imana. Ibaze naje nkubase onemo tasega lo peride kosanga. Urwangano wagize ruzagukiza umunzani w'Imana. Ndagira ngo wumve ngo Imana ije kandi ije. Ariko yiringira ko ruseriza Imana yari izi kubwi guhaye kwiga, yari izi kubwo yaze kuguhotora ukiri mutoya, iragukuzira kureka. None uri umuyobozi
uragenda ibintu bikagenda neza, uri bishop, uri apotre, ufite ubwenge, ufite akazi gatandukanye, uje muri Amerika, uri muri Canada, Imana yakugiriye neza, ariko yari izi ngo uzaba umuntu mwiza wo kuyihamya. Ariko rwera indibu urangije uri kwera indibusha, kurara mu maroje, kurasambana, kuratukana, kuraroga, kurakora zinshi bitandukanye, wibagiye Uwiteka Imana yawe yakoze iyo mirimo yose. Ariko Imana yambwiye niki cyatumye rwera indibu tatiza erandikota lole peride kosa. Imana irakubaza ngo kuki wese indibu, wa mugabo we, wa mugore we, kuki wese indibu, wa mukobwa we, kuki wese indibu, wa musore we, kuki wese indibu. Imana irakubaza, subiza. Ole mori de kota sema, indirimbo ya uruzabibu ni wowe Imana ibwira. Umukunzi wanjye yari afite urutoki rw'uruzabibu. Sasa mupendeleo wangu yari afite urutoki uruzabibu bwiwe ku musozi urumbuka. Umusozi urumbuka cyane, ararutabirira, amare ararutabirira. Niko Imana itagukoreye. Imana yarakuremye iguha gukura, urangije kaminuza, none ngo nta Mana ihari, none uri kuja mu maroji, none uri gusambana, none uri mu kugambana, urumva uguwe neza. Kandi ibuka Imana yagukuye. Ariko uyu mwaka ubu uri inzo uri birigika, uje kwiga, ubu umeze gute? Ufite diplome, ufite imodoka ugendamo, wambara neza, konti hariho amamiliyoni, ndagagukije ishuri ry'Imana, ntabwo agiye kugukiza ishuri ry'Imana. Ugiye kwiga, wazanga wazemera, ugiye kwiga niko Imana yambwiye. Nzasenya kandi ugiye kunyagirwa. Hote peridima nizo waruhiye mu manyanga, nizo ngo wambara amakote meza, yego sha terazalande kotega petit salame de kosa. Ugiye kunyukanyukwa nutihana. Uyu mwaka ndabihanuye niko Imana yategetse, ugiye kunyukwanyukwa. Salande maseganya, uri kumbwira ngo warakariye abantu, warakariye abisi kubw'ingeso zabo mbi. We totira salande kota roperi salandema, uri kumbwira ngo imvu zibaye nyinshi. Oteta salande kota, uri kumbwira ngo uje guhagurutsa wicaza abandi. Opetia urakubuye nikumbwiye. Murakoze cyane, nanjye nakiri kaze mu mpaye. Turanezerewe kuba tuhageze namwe tugasanga Uwiteka kibarinze. Yego, turashima Uwiteka Imana ko akiturinze. Amen. Reka tugusabire ko twinjira mu kiganiro, umanze usenga Imana. Baba, katika jina la Yesu Kristo, Imana ifise imbaraga zihagije, Imana ikora, Imana itareba nk'uko abantu babona. Tugushimiye kugira neza kwawe, dushimye neza n'urukundo rwawe ugira, dushimye gukora kwawe kwiza. Hirya no hino nta yindi Imana yaruretse wowe. Turatangiye mu iki kiganiro, utangirane natwe, abari kure n'abari hafi, ureke banyugwe naco. Wari urwaye akire, wari ubuze ikerekezo abone ikerekezo. N'izina ryawe ryiza Yesu niwe duhanze amaso. Nta mbaraga mfise zavuga, ariko nizeye imbaraga ze zigiye gukorera muri nge. Haleluya. Kugira ngo zikore ibintu bitandukanye, zize gukora ku mugwayi akire, umuntu wabuze inzira abone inzira. Uri muri Amerika rimugereho, uri muri Tanzania, muri Aziya n'ahandi hatandukanye, muri Afurika, impande zose ni Burayi. Ureke n'Abashinwa ribagereho, n'abantu bose bagiye batandukanye. Abatumva Ikinyarwanda hari ukuntu uzubikora bakakimenya. Umuntu wese gusa ufungura kuri YouTube, Mana akabona kino kiganiro, umwe kumenya no gusobanukirwa impamvu zacu n'ibintu zose birimo. Twaye kaze n'akaribu muri zose, n'izina ryawe gera. Amen. Amen. Nabo ngo Imana igumugisha cyane. Hakiki derukana mbere ko twinjira mu kiganiro cyacu, twibutse abantu bimwe mu ncamo cy'ikiganiro twakozanye ubushize. Twirukana uri kubwira abantu uzanye ubutumwa uvuye ku gicaniro. Yego. Ndakeka no musare uvuye. Nabwo niho mvuye ku gicaniro. Ufite ubutumwa bwira abantu ngo bihane n'ibihana Imana irabagarukira, kuvuga ngo naho ibyaha byanyu byatukura tukunda bihembera umwere. Ubutumwa bwaratambutse kandi ndakeka bwageze ku bantu. Ese hari abantu kugenda ubona bari kugenda bahindukiraho gusa ko abasengera?
cyane rwose kandi imana ibaha umugisha. Hari abantu benshi bari kwatura bakihana, nubwo ntarakira abapfumu n'abarozi bihana batura, sindabona nkabo, ariko hari abantu benshi bari mu kwatura kandi imana iri kubeza, iri kubababarira uko watwishirwaho n'ikimenyetso cy'Imana. Rero ndi kubakira benshi cyane cyane bari mu kwatura izaha bakoze n'amakosa yabo, kandi imbabazi z'Imana zirahari. Nawe uroga ntiwitinye, nawe wari umupfumu barutanga rw'amahoro njya numva nimba ari urw'amaboko, ntimwitinye. mwaba bishop mwe mwataye inzira, ntimwitinye, nimuhamagare musengerwe, muce bugufi, mumenye ko mwananiwe. Imana iri kweza, iri kubabarira rwose. Ntugire ubwoba, ntugire ikibazo. Ngundi bishop nimba arakoze ikibi, hamagara kuri ya nimero tugusengera Imana ikugirire neza. Kuko kuba wari bishop ukagwa, wa Imana arakumanuye, ntutinye uvuge ngo uriya profete yansengera gute nari bishop. Oya, ibyo zubahiro bwanzu bishyire hasi, umenye ngo Imana iraje. Rero tukeneye ko bahamagara kugira ngo bugume kwatura. Imana ibaha imbabazi. Ni 0788 72 91 46. Uri umuzungu, uri umushinwa, uri umwirabura, vuga igishinwa Imana iransobanurira ndakimenya, vuga icyongereza ndagisobanukirwa, vuga ikiyapani, ururimi rwose waba uzi kuvuga, vuga nta kibazo. Izo zose Imana iradushoboza, ariko icyo dukeneye nuko watura Imana ikakugirira neza. Rero iyo niyo nimero wahamagaraho, iyo 8272 91 4 Imana ishimwe cyane. Yego, utunarutanga rw'amaboko nazo yihane musa. Nabo ndabakeneye n'abarega ni bene data yandemye niyo yabaremye, ariko basubiye inyuma. Ariko Imana irabashaka kugira ngo bace bugufi. Iyo bite uko gutekenika ngo n'abapfumu international barabeshya. Imana irabakeneye gukiza ubugingo bwabo. Imana ikeneye ko bakizwa mu izina rya Yesu. Urumva rutanga nawe yakizwa bigakunda. Ndifuza ko akizwa, kuko ari ubutumwa bwiza bugomba kumugeraho. Asenga ibyitwa ko ari Imana, ariko ntabwo ari Imana nyakuri, ahubwo natihana amenye ngo Imana iramumanukiye kandi ubuhanuzi bwamanutse. Ngize amahirwe yakumva kino kiganiro agahamagara ne tukamufasha akatura, kuko ubwami bw'Imana buratwegereye. Aherutse gutwikirwa, inzu ihetse gushya, abantu bavuga ngo ni ibyaha bye ngo byatumye cyangwa ni Imana ze ngo ntabwo aterekeye neza. Yavuze yuko mutari abana beza, n'indi byago ahura n'ibyago mukamwishimeje umuvuga ngo nawe yavuga ngo natihana ngo gihura n'ibibazo. Abyumvisha avuga ati nziyanjye none ngiye gushya. Ibibazo agiye guhana byo ni ibi. Urumva gushya kwayo nuko Imana imukunda, ikeneye ko areka ibyo akatura, Imana ikamukoresha. Akeneye, Imana iramukeneye, ikamwambika izindi mbaraga z'umwuka zitari iz'ubupfumu. Rutanga rw'amaboko atura rwose. Yesu aragutegereje, akeneye kukwakira, akeneye kuguha imbabazi, ibintu bikagenda neza mu izina rya Yesu. Amen. Amen. Yego, abantu nibihana, icyo twifuza nuko abantu bihana kandi bamenye ubutumwa bwiza, nimba ubutumwa bwiza ari gutambutsa bari kugira umusaruro. Ayo ni amashimwe na twahereza Imana. Imana ihabwa icyubahiro. N'ubu wari umaze kumpamagara, umaze kwatura, n'abandi batandukanye bari kugenda batura. Nimwature, nta feza zanyu nkeneye, nta zahabu nkeneye kugira ngo mwature. Nimuhamagare, nimunyandikire, mwature. Imana irabahereza imbabazi kugira ngo mutarimburwa nibikomeye, kandi Imana yatumye profete ngo ashyize abazanira ubwo butumwa bitari byabo. Nibahumure, profete ariho amavuta yo kubasengera igihe batuye, ariko no muhanuzi ngo ntabwo no mesa ari shyashya, ngo arabanuzi bari guhanura, wajya kubasengera bakaguhamagara ngo kuko twifuza ko dusengera dusange mu rugo, akahita gusambanya. Ibyo ni ibiki bimwe mu bahanuzi? Abo nyine ntabwo ari abahanuzi, ni abapagani. Ni ingegera yangane ko zitutse, ariko bamaze gutakaza umurongo, ntabwo ari abana b'Imana. Rero abo si abana b'Imana, ahubwo ni abantu bari gukorera sekibi. Abo si abana b'Imana. Nawe ni gute bagusambanya ukongera guhamagara ngo nsengera se? Oya, no. Abo ni abapagani biyoroshe agahu k'intama kandi ari amasega.
rero bakristo bavandimwe bari mu bihugu bitandukanye muri afurika community impande zose zitandukanye, nimwirinde ayo masega atatuma mubura ubugingo, ndetse n'ayo masega yumve ngo Imana irayaziye, kuko yerekwa mfite nuko Imana ije kubatatanya kandi ije kubaniga kuko bashatse gukora ibyo Imana idashaka. ariko ngo hari abaje kukwatura babasambanyije nawe gusa babagira n'igihe nama. Hari abaje kukwaturira ngo ibintu byakaze. Hari abaje kunyaturira nibyo hari abantu banyaturiye bahuye n'amasega nk'ayo ngayo, ariko ntibikwiriye. Ugiye gutuma mvuga communication zose kuri nani, ntacyo bitwaye, turashaka gukemura abantu kugira n'uwa gukoraga ibyo bintu mbe ko ishusho ry'Imana ryamubonye kandi ryamurakariye, ture ko yahindukira. Nagize ari umuhanuzi, ari message negeze kwakira, umuntu araza arantakira ati nyabuneka mukozi w'Imana afite ikibazo gikomeye, ati kiyese, ati ndumva nahungabanye mbwira sengera ameze nabi, ati wabaye iki kandi, ati nani ngiye kureba umukozi w'Imana w'umuhanuzi uzi bica bigacika kuri YouTube channel, amavuta gatitira bigacika, mbagere kintu cya mbere yanyakirije yansambanije. Nagize ngo ninjire mu nzu ngize ngo agiye gutangira gusenga, ahita avunira mu rugi, ahita nda ku gitanda aransambanye. Ndavuga uti tubijane muri ribu se, ndavuga ati ntitwabijana muri ribu, ahubwo reka nkubwire inama, bene abo ngabo ni inkozi z'ibibi itandukanye, nazo wature ngo usengere kugira ngo Imana ikize ubugingo bwawe. Banuzi rero mufite iyo mitima muri gusambanya babaganye kugira ngo mubasengere, ahubwo mukabasambanya, aho kubakura mu mwijima bari mukabasubiza mu mwijima, Imana izabahana kandi muzavunagurika. Kuko Herode yapfuye bakabona inyo gusa, namwe niko mugiye gupfa kababayeho. Uyu mwaka Imana ije kubonana namwe, ntabwo Imana izarindira ko mugera mu mwaka uzaza. Uyu mwaka ibihano by'Imana bigiye kubageraho. Rero nuko zagenze nguko warubimbajije, numvaga zaranatambutse, umwana w'Imana arababariwe, ndetse bari gukorera Imana, yarakijijwe, ameze neza, agakiza k'Imana kamaze kumugeraho. Mfite ikibazo kwa mugiye inama ngo ni yature, ko atagiye kwa muganga, dusanze yaramuteye inda, cyangwa tugasanga yaramwanduje, aho byaba amahoro byagenda biti kutamugiye inama yo kujya kwa muganga, manza amenye ko ari muzima, ubundi yature nyuma mbono kwa bumeze neza. Icyambere ni ukubohoka mu mutima, yamaze kubohoka mu mutima, no kwa muganga ndumva yaragiyeyo, ameze neza, ariko yarabohotse mu buryo bw'umwuka, ibyo birahagije, ndetse no mu buryo bw'umubiri ndumva ari amahoro, ameze neza, nta kindi kibazo yongeye guhura naco. Yego. Amaze kugusanga akakubwira uwo muhanuzi mugenzi wawe wakoze ibyo bintu, ese wagize ubushake cyangwa se wagize ubushake bwo gusanga wa muhanuzi mu bwete nyabura nubwo ukora umuhanuzi w'umukozi w'Imana, ariko haratandukiye basi ngo namuhugure nka mwene sonda akwangire wagize ibyo ukora wari wamusanze, cyangwa se reko nawe yacu kuko niyo ntama turekeneye. Yego. Wakoze iki? Ese uwo muhanuzi uri wamusanga basi cyangwa se ngo namuhamagare, wenda birashoboka ibyo byose uramuzi, wakoze iki? Wari wamusanga? Hari ikintu nakubwira cyo, bene abo bahanuzi ntabwo bagirwa inama, ntabwo bemera kugirwa inama, sinakatura amazina ye, ariko kuba ntambukije kano kantu kaga publicité ndagira ngo yiyumvishe. Ariko nanone iyi ntabwo ari intumwa y'Imana, ahubwo ni intumwa yatumwe na Satani kugira ngo ituma abantu basubira inyuma. Rero reka kuza kwitakumba ngo uri profete runaka, uri umuhanuzi w'Uwiteka, kandi nyamara wagera hanze ya kamera ukabica bigacika. Kuri kamera uriyorobeka, tukabona uri umwana mwiza, tukabona uri umuhanuzi w'Uwiteka, ugasoma ijambo ry'Imana ukavuga mu ndimi, ariko wava kuri kamera nyamara uri kubica bigacika. Reka kugaragaza imbuto uri imbere ya kamera, nyamara nujya hanze ya kamera imbuto tuziburi. Rero
inama namubwira si uko sinamusanze, ariko impamvu namusanze ni uko inamaze guhishurirwa ko umwuka afite atari uw'Uwiteka, ahubwo yuzuyemo umwuka uyoboza abantu. Rero sinkeneye guhangana nawe, nta niyo mpamvu uzi aya magambo kuri kamera kugira ngo yige guhindukira, yige gukorera Imana nyakuri. Rero igihe ndi gutegura ikintu cyo kumera nk'uko mu gihe cya Eliya yakoze, Eliya yararebye abona niwe muhanuzi wenyine usigaye, aravuga ngo ni jenyine usigaye, abandi bose bahindukiriye Bayali, basanze Bayali. Ariko aratakamba cyane, Imana imutiza imbaraga. Bano bahanuzi Imana ibakura mu nzira ba Bayali, ariko Imana ivuga ijambo rikomeye, iravuga ngo haracara 2000 bitaragira gute, bitarunamira Bayali. Rero biracyahari, biri guhabwa umwanya kugira ngo zinjire mu nsengero, ntabwo biri guhabwa umwanya kugira ngo zinjire mu kanisa gatandukanye, no, ahubwo bano bantu baracyapfukiranye, ariko baracyahari. Rero Imana igiye gukora iki? Igiye gutatanya bano bahanuzi bari mu gukora iby'Imana idashaka, bamaze kwinjiramo uyu mwuka wa Yezebeli. Imana ibavane mu nzira, nimara kubavana mu nzira, Heloni kotapeliza lande kosegari elazarame ridemase mande kosegari, nimara Imana ihagurutse bino bintu bitapfukamiwe Bayali bitangire bije muri ADPR, zinjire muri Zayoni, zinjire atandukanye mu babivanze bose, bano bahanuzi bahinjire, nibamara bakora icyo Imana ibategetse gukora. Rero abo tureba si Imana ibona, ahubwo hari abo Imana igiye guhagurutsa batangire bakora umurimo w'Imana. None se ko tumva intama zivanze n'ibirura, hakika intama zivanze n'ibirura bakomeje kuyobya abantu, ibintu bizageza hehe? Igihe cya bino birura mbitangarize ngo igihe cyabirangiranye, birya birimenge kuko inkota y'Uwiteka iratyaye kandi imanutse guhangana nabyo, ndetse kandi ntabwo izabasigabe na gato, kuko yarababuriye kenshi banga kumva, bakora icyaha bakigereka ku kindi, barongera bakigereka ku kindi, ku munsi wa mbere wa kabiri babona Imana ukundi. Otopeliza elande kosa egari otida zarande kotanse manda ropelizi dikosa, babesha bari mu mahanga, babesha bari mu Rwanda, babesha bari muri Afurika n'abari muri impande zitandukanye. Imana irabareka, bariyorobeka, Imana irabareka, bigira abanyamasengesho, kandi nyamara izo bakora ndaho bihuriye n'isengesho bavuga. Imana irabareka, ariko uyu ni umwaka Imana ije guhangana nabo, kandi ikindi nta n'umwe Imana izasiga. Ube wambaye amakote n'ibizakanga Imana, ube wambara imyenda y'agaciro n'ibizakanga Imana, kuri konte yawe habe hari ifaranga nyinshi zitandukanye, ntabwo bizakanga Imana. Oyaye, ico ndakigutangarije, Imana imanuye uburakari bwayo kuri wowe, kandi bugiye kukuremerera, kuko wiyishe kenshi iragucyaha ushinga ijosi, ariko Imana irakumanukiye. Uyu mwaka ugiye kubonana nayo macho kwa macho, ugiye kurebana nayo. Uyu mwaka ntabwo ari umwaka uzaza, Imana ije gucangura, ije kuvana ibirura mu ntama. Niko Imana yantumye kugira ngo uvuge aya magambo. Amen. Ubwo rero mukomeze umurimo kugira ngo ibintu bisobanuke, kuko byo bidasobanutse abantu benshi bararimbuka. Bagize abakozi Imana nkamwe. Rero bakomere bakristo mukomere, no pelisa elande kotansema la zaidi kitanseka egra ha lo petiza la merde kosega otita la zalande kosega. Mureke kwibisha Bibiliya, mureke kuvuga ibira mu kanwa kanyu etanse manda, kandi ibirimo ntago mubikurikiza. Amagambo ari muri no Bibiliya ntago muyakurikiza, mureke kuyatura ngo muyavuge, kandi nyamara ibi yarimo mutagira gute, mutabikurikiza. Ariko kandi igihe cyanyu kirabarangiriye, mwaze kwihana, kirabarangiriye. Imana igiye guhereza abantu agakiza. Hari indaya zigiye gukizwa, hari abasambanyi bagiye gukizwa, hari abasinzi bari mu kabari bagiye gukizwa, baze kwinjira, kuko babonye nawe bishop nta gakiza ufite, baze guhinduka. Babonye nawe muhanuzi nta gakiza ufite, baravuga ngo kugira ngo nkizwe nka bishop runaka nabireka, ariko bishop runaka we watumye abantu batinjira. Imana igiye kuguca ikuvane mu nzira. Yewe muhanuzi we watumye abantu batinjira, Imana igiye kuguca ikuvane mu nzira. Imana nimare itangira ikora akazi, ihereza abantu bayagakiza. Nuko Imana yantu
Imana igumushye, reka nkureke twinjire mu ijambo ry'Imana, ako mukomeze mukuru umurimo turebe ko ibyo byose hari Imana yaramura. Karibu. Imana ishimwe cyane kandi Imana ihabwa icyubahiro, ariko icyo umwami Yesu adushakaho ni kimwe, nuko dukizwa, nuko twakira agakiza. Narutse gusenga Imana irambwira ngo iki ntabwo ari igihe nubwo abantu bari mu gusambana, nubwo abantu bari mu kugambana, atari iki ntabwo kikiri igihe, ahubwo nagaye katagaragara Imana igiye kwigaragarizamo, Imana igiye gutunguriramo abantu. Imana irambwira ngo ntangarize abantu ngo bahindukire bihane mwakanogaye, kuko nibatihana oteperide kosansega nerezarande kotala binyas orerasa irekosega Yorodani irabuzuranye, ndetse kandi bagiye gutembanwa no petit kosansega lolazarande mosinima. Yuza abantu bari mu gukora bimaze kunukira Imana, niyo mpamvu Imana itishimira gukomeza kunukirwa n'ibyo biri gukorerwa mu makanisa, biri gukorwa na ba bishopu n'abahanuzi batandukanye, ahubwo Imana iraje ije gucangura, ndetse kandi toperide kosa Imana ije guhana enome tasemanda rolasagra. Kandi umuntu wese azumva inkoni y'Imana, ntabwo uzakubitwa etoperide segra, ntabwo izakubita uwambaye ikoti wakiraniwe oneme tasema, ibabarira uwambaye ikanzu yenze wakiraniwe enopetegra, ntabwo izita ku butunzi bwawe. Oya, Imana izareba izo wakoze. Imana ije kubarana nawe muhanuzi, Imana ije kubarana nawe muvuga butumwa bishop, ndetse nawe Imana ije kubarana nawe muyobozi runaka. Ntizakanga ngo ufite diplome, ntizakangwa ngo uratambuka bakagira gute na gute bakagukomera. Oya, Imana ishaka, Imana ije kubarana nawe, itarebye kuri kaminuza wize, itarebye kuri kubweje wize bw'isi. Imana ije guhangana nawe. Oteperide kotegra lonazarande kosidimas. Abantu bavugaga gatoya ukamuvuga ngo bakuvuze nawe, ukaja kubarega impande zitandukanye, ariko none ntabwo uzaja kurega, ntaho uzaregera. Oya, Imana ije kubarana nawe, kandi Imana irize mugiye kwibona. Warayitegereje, twayihanura ukavuga ngo ntabwo tuyizi, ukavuga ko nta niba warayipinze urayipirata, ariko ije kukwiyereka ko ari Imana, kandi nikwiyereka ntabwo uri burara urapfa. Etosarande kotega, Imana ye yakwiyeretse uri mu bibi uhita upfa, niko bigenda yo waze kuyemerera, yo waze guhindukira ikakwiyereka. Ikintu cya mbere urapfa. Yakobo yegese ayibona amaze gukirana nayo, aravuga ngo ndapfuye kuko narebesheje Imana amaso, ngiye gupfa birarangiye. Ariko kubw'umutima Yakobo yari afite, Imana imugirira ibambe, iravuga ngo ntabwo upfa, kandi kiri ntabwo kiswe Yakobo wiswe Israheli. Imana indura amateka ya Yakobo kubw'ijambo rimwe gusa ryitwa kumenya Imana no gusobanukirwa gahunda z'Imana. Mwige lopeniyo kosegra, nawe wabigendaganamo nabi ugakiranuka ukongera ukagwa. Imana ije kukwigisha. Hari ishuri ry'Imana, Imana ije kwereka abantu. Hari abantu Imana ije kwigisha. Etasini egrari, uburi igikara, uburi insobe, uburi usagute, ukuri kose mu Rwanda. Imana, hari abantu Imana ije kwigisha mu maha, hari abantu Imana ije kwigisha batandukanye. No peride kosegrari, ndabona umunzani w'Imana. Imana ije gupima abantu ku minzani, irebe nimba waraseze koko. Etase egrari, nderese egrari, ndibaza etase. Imana ikimara kumbwira amagambo, ndatekereza ndibaza enome tasemana larazarande kosa, ubugambanyi bwawe buzagukiza umunzani w'Imana. Rogi warayemo izagukiza umunzani w'Imana. Ibase naje nkubase onemo tasega loperide kosanga, urwangano wagize ruzagukiza umunzani w'Imana. Ndagira ngo wumve ngo Imana ije, kandi ije kwigisha abantu benshi. No petit kosansega, Yesu aragukeneye, Yesu aragukeneye. We munyasangwino, Yesu aragushaka akubabaririza, ngwino umusange vuba. Ko nagira ngo usomere biblioteke, ngiye kwinjira mu buhanuzi Imana yatanze kandi buri muri biblioteke. Nimara ngo usenge ntambutse message, sizatinya ngo biragenda gute na gute. Oya, ndabizi igihe cyange nikigera zata nimase nintumirwa ngiye gufa, zagira umunezero udashira, kandi zagira amahirwe ngese mu ijuru. Akanda ohera tuza
turirimba tugasenga zanifuza kuzagerayo naje nzaririmbana n'abamarayika indirimbo zo kunesha ndagira ngo ntambutse iyo message muri Yesaya Imana yambwiye ngo mvuge kuri iyo ndirimbo no peta zalande kosa igice cya 5 murongo waho wa mbere tusome neno la Bwana dusomere abantu Imana yagiriye neza. Yesaya ibice bingahe? Igice cya 5 murongo waho wa mbere usome nka kwa kundi gakega abantu bazabanyandikira tumuntu uzo gusomera afite umwuka w'Imana hakika imbaraga n'amavuta zikubeho tukabura amavuta tukabura imbaraga ndetse amavuta azagere ku bana bawe agere ku madamu wawe agere ku muzukuru wawe baze basomaga neza nkuko nawe uzusomera ko ndumva amavuta atangiye kumanuka. Amen. Endelesha reka dusome mu izina rya Yesu Kristo. Yesaya gahanura ubusi Yesaya waje ni Daniel hakika ya Mungu. Yesaya igice cya 5 aho igice cya 5 umurongo waho wa mbere wasomye Yesaya. Imana ishinja abayuda ubuhemu. Oh la la. Imana ishinja abayuda ubuhemu. Reka ndirimbira umukunzi wanje. Imana igiye kukuririmbira indirimbo wowe waze kwihana waze kurekiza. Hari indirimbo Imana igiye kukuririmbira yovuga mu Gifaransa yovuga mu Cyongereza yovuga mu Lingala yovuga mu mateko perizidi kitala sarande ko shaidima ote peridime risarande kota ala saidi kuku saidi shitima sangaya hala petidi minimo tasema konangi natangiye kuririmba. Hari indirimbo Imana isanye igiye kuririmba umbiyo ndirimbo kandi indirimbo y'uruzabibu rwe. Indirimbo ya uruzabibu ni wowe Imana ibwira. Umukunzi wanjye yari afite urutoki rw'uruzabibu. Sasa mupendeleo wangu yari afite urutoki uruzabibu bwiwe ku musozi urumbuka. Umusozi urumbuka cyane ararutabirira ararutabirira niko Imana itagukoreye. Imana yarakuremye iguha gukura urangije kaminuza none ngo ntamana ihari none uri kuja mu maroji none uri gusambana none uri mu kugambana urumva uguwe neza kandi ibuka Imana yagukuye umara uravuze ngo ntamana ihari. Imana yaragutabiriye iragutosha neza none urayihembye ariko nayo ije kukwigisha. Arurimburamo amabuye aruteramo insina y'umuzabibu y'ubwoko bwiza. Ateramo insina y'umuzabibu y'ubwoko bwiza ubweshe ufite wabuhawe niso ni Imana yabuguhaye. Kurabukoresha ugamba kurabukoresha ukimanza zitabe zazakibe kurabikoresha ukorana kurabikoresha uvuga amagambo atari meza n'iki Imana itagukoreye n'iki Imana itagukoreye ubweshe ufite diplome ufite warayihaye nisobanyu wayiguhaye umare ukora isangwa n'Uwiteka. Endelesha gusoma mupendwa. Arwubakamo inzu y'amatafari ndende acukuramo urwina nuko yiringiraga ko ruzera inzabibu ariko yiringira ko ruzera inzabibu. Yari izi kubwi guhaye kwiga yari izi kubwo yaze kuguhotora ukiri mutoya iragukuza irakureka none uri umuyobozi uragenda ibintu bikagenda neza uri bishop uri apotre ufite ubwenge ufite akazi gatandukanye uje muri Amerika uri muri Canada Imana yakugiriye neza ariko yari izi ngo uzaba umuntu mwiza wo kuyihana yari kwiriye ariko rwera indibu urangije uri kwera indibu sha kurara mu maroje kurasambana kuratukana kuraroga kurakora zishi bitandukanye wibagiye Uwiteka Imana yawe yakoze iyo mirimo yose. Ariko Imana yambwiye ngo ije kukwigisha bitandukanye niyo diplome ufite bitandukanye n'icyo Cyongereza ufite bitandukanye n'icyo Gifaransa wagotomeye bitandukanye. Imana ije kukwigisha. Yemwe mwa baturage b'i Yerusalemu mwe baturage bo mu Rwanda baturage bo muri Afurika baturage bo w'isi yose yemwe baturage impande zose nimwumve ikintu Imana igiye gukora.
namwe bagabo b'Ubuyuda, bagabo b'i Rwanda, bagabo b'impande zitandukanye, bagabo muri Afurika, muri Amerika, impande zose ku isi yose, mw'abagabo mwe nimwumve, nimudukize njyewe n'uruzabibu rwanjye, nimudukize jewe n'uruzabibu rwanjye. ikintu nari nkwiriye gukorera uruzabibu rwanjye, ikintu nari nkwiriye gukorera uruzabibu rwanjye nasize n'iki Imana itagukoreye. Uratoshe, uratambuka, bakwita bose, bakwita patro, bakwita runaka, bakwita bishop, none uhemza Imana gusambanya abadiyakoni, ariko Imana irakumanukiye. Uhemza Imana ubusambanyi bwawe, ubusinzi bwawe, uhembye Imana yakugiriye neza, uyihembye ibyaha, ariko yantumye ngo ije kukwigisha. Si mu mwaka utaha, uyu mwaka huu Imana ije kukwigisha. Ndeba naje ngure, Imana yambwiye ngo ije kukwigisha. Uko zagenda kose ugomba kwiga, wasanga wakuriye indege wajyaye, Imana ije kukwigisha kuko wayisuzuguye. ko nari niringiye ko ruzabibu, niki cyatumye rwera indibu? Tatiza elandikota lola peride kosa. Imana irakubaza ngo kuki wese indibu, wa mugabo we, wa mugore we, kuki wese indibu, wa mukobwa we, kuki wese indibu, wa musore we, kuki wese indibu. Imana irakubaza, subiza. Ole mori de kota sema la petit kosa lande kosa segla jeti peride masema ola la salande kotegla. Ndakumva man ometa peride kosa sema jeti kota la desalandema wiwilo salande kotegla teli salande kota sima. Kuki wese ndibu, wa munyamasengesho, kuki wese ndibu, yewe bishop, kuki wese ndibu. Niko Imana ikubaza. Noneho rero reka mbabwire ibyo ngiye gukorera ikintu Imana igiye kugukorera. Yarakugoragoshe urabyanga, ukomeza kwera indibu. Yarakugoragoshe ntiwemera, ukomeza kwera indibu, ukomeza kwera indibu. Ugaragaza kukizwa, ukomeza kwera indibu, uragaragaza. Ariko uyu mwaka ubu uri inzo, uri birigikana, uje kwiga. Ubu umeze gute? Ufite diplome, ufite imodoka ugendamo, wambara neza, konti hariho amamiliyoni. Ndagagukije ishuri ry'Imana, ntabwo agiye kugukiza ishuri ry'Imana. Ugiye kwiga, wazanga wazemera, ugiye kwiga niko Imana yambwiye. Nzasenya kandi ugiye kunyagirwa. Hote peridima nizo waruhiye mu manyanga, nizo wibye, nizo wakoze mu manyanga, nabyo bigiye kunyagirwa. Yesu yegeze Yerusalemu ararira cyane, agira agahinda kenshi. Etoperi de masema message iramanuka, yewe ngo ntabuye rizasigara rigize gute, rigeretse kuri lo peride kosanganya onimo tasi ega lo peridima. Hari ibintu Imana ije guhirika kubera iki? Nuko zubatswe mu manyanga, izuzi wubakiye ku manyanga, byose Imana ije kubinyeganyeza kandi bigiye guhirima. Niko Imana yantumye. nzasenya uruzitiro rwarwo. Imana igiye gusenya izo wibwiraga ko ufite agaciro, wari uzi ko ufite. Imana igiye kubanza kukakunyaga, niko Imana ivuze. maze rworumwe rwose. Ugiye konwa rwose. Aho wari uzi bigiye konwa, aho wari utegeye bigiye konwa, abo wari wishingikirijeho bagiye konwa. No petikisa loli etanse. Imana ije gusenya uruzitiro rwonwe rwose. Senye n'inkike yarwo runyuka. Inkike yarwo toperiko tase. Wumva kakukomeye, wumva gakumeze neza. Lotita sinima, loli elanse. Ugakorera amanyanga mu makanisa, ugakora ibidakwiriye mu makanisa, ukabesha, ukibisha Imana, ukayoza mu kanwa kawe. Imana ije kurimbura ibyo zose, maze rwume runyukanyukwe. Ugiye kunyukwa. None ko segra ngurakira abazungu mu ikanisa, nguravuga mu Cyongereza, mumaze kwaguka, ugiye kunyukwanyukwa. Niko Imana yantumye. Ngo wambara amakote meza, yego sha telazalande kotega petit salame de kosa. Ugiye kunyukanyukwa nutihana. Uyu mwaka ndabihanuye, niko Imana yategetse. Ugiye kunyukwanyukwa. Enderesha kandi nzarurimbura.
imana ije kukurimbura igendeye ku ijambo Yesu yasize avuze akoresheje Matayo. Arawanga igiti cyose kitera imbuto kiracibwa kigatabwa mu muriro. Niko imana yantumye. Imana igiye kukurimbura iguce burundu ntacyo wamariye Imana. Imyaka umaze uri bishop, igihe umaze uri umuhanuzi, ntacyo wamariye Imana. Igihe umaze ufite titire runaka ntabwo ushinzwe kuyimenya, ariko ugiye kunyukwanyukwa. Nutanyukwanyukwa abana bawe nabo bazigishwa n'Uwiteka. Ntabwo Imana izakureka gutyo gusa, no, yambake oya totira salande kotegra, kuko wanze kwemerera Imana ugiye kunyukwanyukwa. ntiruzicirwa ntiruzahingirwa. Uwagusukiraga amazi, umuturanyi wawe wakuvugaga neza, uwo mwari muturanye wakuvugaga neza, agiye kukuvuga nabi. Niko ijambo ry'Imana rivuze. Imana igiye kwica urwo ruzitiro runyukwanyukwe. Subiramo iryo jambo. Kandi nzakurimbura ntiruzicirwa ntiruzahingirwa. Ntabwo ruzongera, nta musada uzongera kubona. Romita Segayi watakaga ugatekinika muri Amerika bakohereza $, impande bakohereza $, ariko nta musada uzongera kubona. Igihe Imana ije kukwigisha, hari abije kunyukanyuka, hari n'abije kwigisha. Urumva ko n'ibyiciro bibiri. Hari abagiye kunyukanyukwa n'ibandi, hari abagiye kunyukwanyukwa, amen, hari abagiye kunyukwanyukwa, hari abambere bagiye kunyukwanyukwa, abakabiri bagiye kurimburwa n'Imana, abagatatu baje kwigishwa n'Imana. Kandi bimaye muri uyu mwaka Imana nikije kubikora. Nimutiyana mubonyisha. Niki gitumye mubabaza Imana kano kaje? Iki ni Imana ikeneye niki? Imana ikeneye kugomba gukira ugahindukira, ariko nudahindukira Imana ije kukwigisha. Endelesha. 6. Kandi nzarurimba ntiruzacibwa ntiruzahingirwa. Imana ije kururimbura kandi ntabwo ruzacibwa ntiruzanahingirwa. Bishatse kuvuga ngo hari ishuri ry'Imana ryitwa umubabaro Imana isanye kubera ko wanze kumva. Ahubwo ruzameramo imifatangwe n'amahwa. Ayiwe petira zalali kotaro egra, rugiye kumeramo imifatango n'amahwa. Amahwa wagiye kururanga yonyine, rugiye kunyukanyukwa. Imana yavuze ngo rugiye kunyukanyukwa. Rutambutse muri karitsiye yose, rutambutse mu midugudu, mu turere, impande zose, rugiye kunyukanyukwa kubera ko rwanze kwemerera Imana. Kandi nzategeka ibicu bye kurugushaho imvura. Nta mugisha uzongera kugera kuri wowe. Aho wabibaga bikemera ntabwo bizongera kwemera, kubera ijambo rimwe gusa. Imana irakumanukiye. Yego. Oteperi zarande kotansema. Imana yantumye ngo mvuge ngo waze kwiga ariko ije kukwigisha. Lo petit zalande kotega, lala beride zalande kosa, mene petit zalande kuega, nori zalande maria zalande kotega ima. Imana ije kukwigisha. Icyo waba uri cyose, uko waba uri kose, uyu mwaka uba uri umuhanuzi, uba uri bishop, apotre n'andi atandukanye, Imana data yantumye ngo ije kukwigisha. Endelesha mupendwa. Kuko urutoki rw'Uwiteka Nyiringabo ari inzu ya Isiraheli. Urutoki rw'Uwiteka ni inzu ya Isiraheli. Ni babandi bamaze kumwakira. Ni rwo rutoki rw'Uwiteka mwaramwakiriye. Mumaze kumwakira muje muzaha, musubira mu busambanyi, musubira mu itevite umumaro, muyoba inzira, mukora isangwa n'Uwiteka. Nimwe bishop ni wawe, muhanuzi ni wawe, apotre ni wawe, wawe ni wowe Imana ituza agatoki. Ariko Imana ikeneye ko udahindukira. Uyu mwaka ije kukwigisha, uyu mwaka ije kukumvisha, ije guhangana nawe. N'Abayuda n'insina yishimiraga. Mw'Abayuda mwe nawe, jemwe mw'Abayuda mwe yarabishimiraga. Mumaze kureba, ariko aravuze ngo arabamanukiye. Kandi lo petera lo nazalande kotega yarabishimiye, arabagabira
ibitandukanye mumaze kurengwa oteperide kosegayo muri mu gukora ivyo Imana idashaka, muri mu gukora ivyo Imana idakeneye. Ariko nyamara Uwiteka nimba mutihanye aje kubigisha, kandi ikindi aje kuribata abagomba kuribata, aje guhanagura ikizira, ahanagure n'abanyiri ikizira kuko baze kwemera ngo bihanye ibyaha. yabiringiragamo imanza zitabera, yarazi ko muca imanza zitabera, kandi koko mwagaragaraga nk'abantu beza, mugaragaza ko mumushijishije. Yabiringiraga ko mwabayuda mwe imanza zitabera, ariko asigaye ababonamo kurenganya. yabiringiragamo gukiranuka, ariko abasanga shabonaga mukiranuka. Burya mwari mwaramwiseraga, bwa mbere mwatangayemo mwisera, ariko nyamara abasangamo umuborogo, abasanzemo umuborogo, asanzemo uri babi, mwarahindutse muba babi. Ariko aratumye ngo aje kubigisha, aje kubika, nta kimuhagarika, kubera ko mwaburiwe kenshi, mwabayuda mwanga kumva. Ariko Uwiteka arantumye ngo aje kubigisha, kandi aje kuribata bamwe, abandi abigisha, kandi mugiye kumubona. No perizalande kotasemanda otira salande kosa, izo ukora wishe niho zashizwe zose, ku mugaragaro niho zashizwe zose. Izo ukora nijoro niho zashizwe zose, ku mugaragaro niho zashizwe zose. Hotela salande kotegaya, Imana yantumye ngo nangase ayo makuru. Uyu mwaka Imana ije kukwigisha, kuko waze kwemera, ariko niwemera ukumbira, uratuma Imana ikora igitangaza. Niwemera kumbira, urabona gukora kw'Imana. Loperizalande kotega, undebera muri Zaburi 25 murongo wa 3, ngira abantu bicaranye amasezerano kandi barakoze ivyaha, mbabwire ngo ntibikibaye. Otarazalande kotegaye, nimba bamaze gukosereza Imana, ngutegereje kuzakira imodoka, no, siba, kuko waze kwemerera Imana. Ijambo ryaravuze ngo nta mahoro y'umunyazaha, ni Uwiteka avuga. Kwihumuriza ngo uzatabarwa, kandi urabica bigacika. Uri maraya, ukora isangwa n'Uwiteka. Icyateye Imana agahinda nuko ubikora nijoro gusa, ntubikora ku manywa, ubikora nijoro. Ariko Uwiteka Imana arakumanukiye, aje guhangana nawe. Loperide kosegayo otira salande kosa, Imana yoheresha intwaro ikomeye igiye kukurimbura, iguce burundu, kubera ko waze kuyemerera. Nayo ubwayo irarakaye, igize agahinda kubwo abantu maze kuyobya. Ukora isangwa nayo iramanutse, ije guhangana nawe. Otera salande kotegayo, waburiwe kenshi wanga kumva, ariko Uwiteka wakuremye agiye kukunyeganyeza, agiye kukwereka ko nambara gufite uracari mutoya imbere y'Uwiteka. Agiye kugusira ibanga, agiye kukuribata we. Loperide kosegayo orizalande kota, Imana icurwakibe, Imana ikimaza zitabera, Imana ireba umuntu akabona kurengana. Yabonye abantu warenganyije, yabonye abantu wanyasi ibisabo mu butekamutwe. Imana irababaye, ije guhangana nawe, kandi inkota y'Uwiteka irabanguye, igiye guhangana nawe. Havuze gute? Zaburi kangahe? 25:25 umurongo waho wa 3. Kadusome mu izina rya Yesu. Siko bizaba kuba mutegereza, ariko abategereje Uwiteka siko bizamera. ntawe uzakorwa n'isoni. Bano bategereje Uwiteka, nubwo barenganishwe, nubwo babuze agaciro, abategereje Uwiteka bameze neza, batijanditse. Komeza. Abava mu isezerano ari nta mpamvu nibo bazakorwa n'isoni. Abavuye mu masezerano gusa ari nta mpamvu, bakajya mu sangwa n'Uwiteka ari nta mpamvu, bazakorwa n'isoni. Uyu muyagushe uzabahuha, ntabwo uzabasiga. Loride kotegaya, ariko abategereje Uwiteka ntabwo bazamwara.
turavuga no magambo abantu bakabikinisha ngo niko byahoze, ariko niko byahoze. yayiriye mu nzu, wo ni umuserebanyi. elatoke segayi loperiza lande kota eniasasi, umviriza neza, oteko segaya lola elande kota hayaladeko segaya. uva mu isezerano ari nta mpamvu agiye gukorwa n'isoni, ugiye guca uwambaye romeri de kota segaya lomete kosasema mulasalande kota. banyamasengesho mugihagaze neza namwe, imana yantumye ngo mwige gutwara intwaro z'umwuka. mutwara intwaro z'umwuka nizo mukwiriye, ingoti cyayiboneye n'ijambo ry'Imana. mugemere mwese niryo ribakiza, muryizere mu mitima niho muzatsinda. hotewa salande kotegaya, emera wumvirira Imana, omera wemerera Imana kugira ngo Imana ikora ibidasanzwe mu ruhande rwawe. emerera Imana muri uyu mwanya, Imana nayo ije gukora imirimo n'ibitangaza. ariko nutiyana, nutareka izo ngeso zawe, uko Imana yaciye Sawuli atabizi, niko nawe ije kukugenza. kandi ntabwo ari kera, urayibonye n'iri joro wayibona, no mu kanya wayibona. etora sarande kotegara, icyo Imana ishaka ni ukurekura. niba udashaka kurekura izo zaha byawe, Imana ihanganye nawe kandi urayibona. toperide kosegara halazalande kotasema nomeri zalande kotegrayima eloperi zalande kwegraya jetita lazalande ma onemori zalande kotegraya. ngiye gusenga Imana oteperide masema lalazalande kotegraya. ndashoje ngiye gusenga, ariko icyo Imana ikeneye ni ukuhindukira. nudahindukira uye n'akaga. opediko sasema lalazalande kotegraya. wewe emerera Imana, ukeneye kwemerera Imana igatura ubuzima bwawe kugira ngo ntiguhanishe uyu mushinya wayo, kugira ngo uce bugufi imbere yayo. sinitaye ku rwego uriho, sinitaye umaze kugera, ahubwo icyo Imana ikeneye ni ukuca bugufi ukemera kwihana, ugahagarara. nutihana uratunguwe, kandi ikindi ugiye gutaka umubabaro n'uburibwe bukugezeho, kuko ari kuwiteka Imana yantumye. oterazalande kota loperizelase meride kotasema lalazalandewa. muri Zaburi 50:16 hereye niwe wavuga ngo ari ku munyabyaha. Imana iramubaza ati, wiruhiriza iki kuvuga amategeko yanjye, ugashyira isezerano ryanjye mu kanwa kanjye? kuri 22 haravuga ngo izo urabikora na rimwe nkakwihorera, ukibwira ko mpamwe nawe rwose, ariko zaguhana mbishyira imbere y'amaso yawe uko bikurikirana. hari izo Imana igiye gushyira imbere y'amaso yawe uko bikurikirana. wamenya amarenga y'iyi mesaje, yamenya guhunga. nudahunga mwungire ku Mana kakubayeho, ngarabiye imbere yawe, ndatashye. oterazalande kotegraya elobezaransema. icyo Imana ishaka ni ubugingo bwawe, ni ugukiza ubugingo bwawe. Imana ikugiriye neza umaze kumvira ijambo ry'Imana. icyo waba uri cyo cyose, diporome waba ufite yose, ubwenge waba ufite wize bw'isi, ariko nyamara icyo Imana ikeneye ni uko utunga ubwenge bwawe. mpamagara kuri 0788 72 91 46. nutihana umujinya w'Imana urakuremereye. waba uri bishopu, waba uri apostle, warakoze ibyangwa n'Uwiteka, uko waba uri kose, hamagara tugusengera Imana. hamagara Imana. ijambo ryaravuze ngo wicisha bugufi akubaho Uwiteka azabona ingororano, ubukire n'icyubahiro n'ubugingo. reka dusenga Imana. nta kindi narenza kuri ubu buhanuzi. Imana ibagiriye neza. Baba katika jina la Yesu Kristo, Imana ikomeye imbaraga nyinshi. teteza lande kotegara
salandema shetikitala salande kosta lo perisalande masegaya. Uri kumbwira ngo warakariye abantu, warakariye abisi kubw'ingeso zabo mbi. Wiwi totira salande kota lo perisalandema. Uri kumbwira ngo imvu zibaye nyinshi oteta salande kota. Uri kumbwira ngo uje guhagurutsa wicaza abandi opetia. Urakubuye nikumbwiye shetela salandema etikitase kuwa lo peria salande medidi salande lorikotaya urara salande otela saya. Hari imiryango pe tekizara. Amin. Urakoze Mana, ndatura imbaraga ku bana bawe, ndatura salande kota lo peri salandema oni wikitase gaya loli salande kota oti peri salandema lo merde kosange gaya jeti kotasema. Harabugiye guteza indwara zikomeye kandi z'amayobera kubera ko baze kwihana. Otila salande kota izo uzawukora, ubwo busambanyi ukora, Imana igiye kuguteza uburwayi. Otila salande nimba utihanye. Otila salande kota lo peridimase. Imana icinguriye uburwayi butandukanye kandi ikindi uzajya urwara uhita upfa. Opetiko saigaya. Hari salande, hari n'umuyaga Imana isanye ugiye guhira rimwe. Otiko saya. Imana ije guhana inkozi z'ibibi. Nikakanwa k'Imana kavuze petiko taya lori salandema etira salande kota obini kosaya laidimasema leriko taigaya lo peria salasema noni hakote gaya la salamiwa dore desinimanda imvuri raguti kosaya shetira salami beshi baranyagidimasema kubera ko baze kudiba kumvira Imana. Nikimani petira salande kosa jeti elai lori de salande oti perida sansema. Imana ije kudiyase, ije kwerekana uwasenze otirase n'uyebaranyijwe. Abantu bari kujya gusenga, hari izo bacenyereyeho etirase manda bafite amanyanga. Hari kuwiteka haraje kuko izara birambiwe etiko sagraya lo peridima avanye urukugu mu masaka sheteke sagraya no mira salande kotegraya lo peridima sema la salande kota. Izo modoka muzigaye muri gusambaniramo Imana abahaye lo tezgraye mugiye kujyana naso peride kosansemana lori de kotegraya. Yewe Yesu araguhamagara nimutihanye shoperi de kosanse gaya. Umujinya wawe urakuremereye. Amina. Ndagushimiye Mana kubw'abana bawe. Holande kota Yesu umugisha umuntu wese wumva ubutumwa kandi uhindukira umubabarire, uca bugufi, umugirire ibambe, uwihana umugirire ibambe. Nawe wahuguje amafaranga y'abandi, Imana yarakubonye, umwuka w'Imana arakurondoye. Etira salande kota ihane etira salanga lo peride kosa. Waciye umugore inyuma ihane etiko sasemana uko isanga n'Uwiteka we peridima sema mugiye gutuma shetiko sa. Imana ikora ibintu bikomeye mugiye gitasanga kota idia lo perizidi kutanga ibinasa. Yemwe nimuhindukire ni kuwiteka avuze. Harasanga igra. Urakoze Mana, ndatura uburinzi ku bawe. Urekushyira abantu bakwemereye ikimenyetso. Ineza yawe izenguruke ku bantu bawe, gukomera kwe kugaragare. Urakoze kuwemera kihana agaca bugufata kuryarya abivanye ku mutima. Uramukiza ibyago bigiye gutera etiko sange gaya. Reba Abanyarwanda Mana, reba Abanyarwandakazi, reba impande zose. Ureserande kotaya Mana usure mwuka wera wawe asura abantu bose bemere guca bugufi, bemere kwihana kuko nibatihana ugiye gutambuka. Etase manda lori de kosa ariko uzasiga abazasigara babari inkuru kandi ikindi abazasigara bazagukorera ndetse bazakora bagutinya, ntibazamera nk'abiki gihe. Ote eraya kuko ari wowe bivuze ngo komeza kubana natwe kandi ukomeze kutwegera. Umuntu wadukurikiranye kuva dutangira otira salande
musabiye umugisha, musabiye izindi mbaraga, musabiye gukomera no kwaguka bundi bushya. Komeza wigaragaze, orande kotase ushe gutambagira muri Afurika. Ni kuri kumbwira, ndagushimiye ngo komeza kugirira neza umuntu wese mu izina rya Yesu Kristo Nazareti, amen. Imana ibahe umugisha mu izina rya Yesu, turabakunda cyane, muhezagirwe n'Imana, amen. Shalom shalom.